O ekranima pred našim očima se mnogo priča u posljednje vrijeme, a ja sam na test dobio Rayneal Air 4 Pro. Da vidimo kakve su ovo naočale, kako ih možemo koristiti, onako prve utiske moje. Napravit ćemo prvo kompletan unboxing i rećemo neke specifikacije. Nećemo se puno zadržavati na unboxingu, želim da testiram i prenesem vama što je moguće bolje taj prvi osjećaj tog ekrana. Na početku odmah vidimo tu futrolu. Futrola je ima i tu i kabel, odmah smo dobili. Ok, kabel je tu. Ovo nisu nikakve interaktivne naočale. O čemu se radi? Radi se o proizvodu Rayneal Air 4 Pro, da su fancy ekran ispred vaših očiju. Od 130 do 200 inča osjećaj veličine ekrana. Po oku imate 1080p rezolucije, OLED tehnologija, 400 do 600 nita svjetline, izuzetno dobro i praktično sa ugrađenim built-in mikrofonom. Prva i osnovna stvar je da vidimo kako uopšte leži na očima. Moramo da prvo skinemo ove ovdje naljepnice. Ok, nisu toliko teške za glavu. Šta je bitno kod ovih naočala? Kod ovih naočala je najbitnije to da u bilo kojem položaju možeš da gledaš svoj omiljeni film, seriju, dokumentarac ili čak igraš igrice Xboxu, šta god ima USB Type-C video izlaz možeš na to prikopčat. Znači od Androida, tableta, laptopa, iPhone-a i tako dalje i tako dalje. Ovi uređaji su prvenstveno za mene praktični kad se radi o gledanju filmova i toga svega. Dosta trošenja vremena, ajde da vidimo kako to zapravo funkcioniše. Prva i osnovna stvar jeste da ovo staviš u telefon. USB. Zatim ovdje uštekaš drugi kraj. Telefon automatski prepozna kao vanjski zaslon. Zatim ga fino lagano staviš tako. Evo za jedan kratki test stao sam ispred osunčanog prozora i bukvalno vidim OLED ekran ispred sebe od svog mobilnog telefona i izgleda brutalno. Teško je ovo prenijeti na kameru. Uživo izgleda dosta bolje, ali evo da vam pokušam pokazati koliko mogu. HDR10 ovdje baš radi svoje, boje su življe, a crna je stvarno crna jer je OLED u pitanju. Imaš taj fazon kao da gledaš ogroman ekran ispred sebe. Jedna od bitnih stvari, možete skinete ovaj poklopac, možete koristiti s poklopcom i bez poklopca. Kad stavite poklopac normalno bolji je efekat jer nećete imati refleksiju vanjskog svjetla, neće ulaziti u naočale. Ne preporučuje se da hodate i gledate svoj omiljeni dokumentarac, ali možete da gledate neki podcast i slušate usput neki podcast dok hodate cestom. Ok, iskreno da budem, potpuno je pristojno i za napolje. Nemate taj brutalan clear sight. Znači, iskreno ne preporučujem da hodate ulicom i da gledate svoj omiljeni film ili dokumentarac, nebitno seriju, ali što da ne. Sad ovo mi je možda i najjača stvar. Ležiš kako hoćeš, okreniš se na stranu, na leđa, kako god i opet imaš ogroman ekran ispred sebe. Ne moraš tražiti položaj kao sa TV-om. Sve ide s tobom i to je baš top za opuštanje. Jedan od nedostataka je možda kabel, ali kabel je tu radi nije relativno, nego ekstremno niske latencije. Bilo bi možda bolje da je nekako bežično ali to bi bila onda komplikacija za baterijom i tako dalje i tako dalje. Audio by Bang & Olufsen piše ovdje. Zvuk je Bang i Olufsen, sasvim pristojan za ovakav uređaj. Nije potpuno diskretno, može se malo čuti okolo, ali nije napadno i ne smeta ljudima. Sve se lijepo čuje, čisto i dovoljno glasno za ovakav način korištenja. Ima čak i malo basa. Ali realno, ovo nije zamjena za slušalce, više je za lagano gledanje i opuštanje. Znači, gdje god da pogledaš, ispred tebe ogroman ekran, što je veliki put plus ovog uređaja. Po meni mislim da svako ko želi da ima zamjenu za televiziju, da ne smeta nikom u sobi, tipa, ne znam, ja, žena, djeca, mi spavamo svi zajedno, legli smo spavat, bla bla bla, ja ne želim da smetam nikom, uključim sebi dokumentarac, perfekcija. Dovoljno je, znači sound sistem je dovoljno glasan da ti čuješ, a dovoljno je tih da ostali oko tebe ne čuju. Full glavna svrha ovoga je privatnost. Jednostavno, sjediš na aerodromu, čekaš avion, voziš se busom, putuj sa stilom, naskidaš sebi filmova i uživaš.
sad smo upao testiranje, mora da se napomene također da ima i AI HDR opciju, također ima i HDR10 opciju, znači sve možete namjestiti ručno. Imate 3 picture moda, imate standard, imate movie za filmove i imate eye comfort. Refresh rate možete mijenjati između 60 i 120 Hz i za audio Bang & Olufsen imate standard, whisper i surround system. Sada, za igrice poput PUBG-a gdje je mnogo bitan zvuk, ove ovdje sluške ne možete koristiti. To je moje iskreno mišljenje. Znači, PUBG, CSGO, ne možete koristiti ove ovdje sluškice zato što je zvuk nema takvu jačinu jer je on ear. Znači, na uhu stoji i imaš taj efekat da ti ne leži direktno na uhu, znači a to za te igrice je potrebno da ti leži. Ok, final thoughts. Kvalitet slike generalno je izuzetno dobar. Osvjetljenje, čak i u svijetlim uslovima, bez one maskice prednje, je super. Testirao sam i neke druge modele i mogu reći, generalna svjetlina slike ovoga je super, odlična. Što se tiče samog FPS igranja u kojima je bitan zvuk, tu ima jedan mali nedostatak, ali samo gejmanje konstantno prilično intenzivnih igrica neće baš da bude skroz udobno. Kad je u pitanju casual gaming tipa FIFA ili tako neke arkadne igrice, sasvim ok. Za filmove i gledanje filmova u bilo kojem položaju tvog tijela koji ti želiš je perfekcija. Sve tople preporuke. Jedino što ga ograničava je kabel, ali, bože moj, zbog kabla je i niske latencije i sam uređaj je lagan. Nema bateriju unutra i ne morate ništa da punite. I na kraju krajeva smo došli za koga je ovaj uređaj namijenjen. Namijenjen je za ljude koji mnogo vremena provode ispred televizora, a želi da to učine komfortnijim. Ovo je bukvalno home theater. Znači, ovo je kućno kino pred tvojim vlastitim očima. Perfektno je za Netflix, filmove, serije, dokumentarce, tu i tamo zavisi kako za koga za gaming, ali za sve ovo ostalo privatnost, putovanja, sama šetnja kroz park, gledanje filmova, omiljenih emisija televizije, može, ali ne bi baš preporučio jer da se ne zabijete u nekog biciklistu ili tako to, s obzirom na to da i čak i po dnevnom svjetlu vani ima izuzetno jak ekran, to jest 2 ekrana. Prosto je nemoguće da vam prenesem taj real experience, kako je to pred vašim očima, da vam to prenesem u kameru. Prosto je jednostavno je nemoguće. Morate bukvalno staviti ovaj uređaj na glavu pa da vidite kakav je osjećaj imati toliki ogroman monitor ispred sebe. Za sve eventualne popuste, akcije te kodove, sve linkove uputstva do proizvoda imate u deskripciji, također i u pinovanom komentaru. Ovo ste čuli od Juke s kanala Juka. Volim vas, a mi se vidimo u nekom od sljedećih videa. Ćao!